Udah mulai nih. Sini kenalan dulu. Oh, kenalan dong. Namanya project kita, channel kita. Bujuk. Oh, ini channel kita. Oh, tahu Rariut? Rusing Project. Oh, Rusing Project. Tong hilang, tonton ya. Nonton Rusing Project. Biar ketawa-ketawa semua. Gak rusing coy. Betul. Yuk, dadah. Oh. Gorengan ada, air ada, kopinya ora, rokok ada. Orderan dari pagi anyep mulu perasaan. Kemana tuh order? Orang nggak mau pada makan apa ya? Pusing gue jadinya nih orderan. Mana si Bang Apip pada datang lagi. Orderan enak dia gacor. Gua yang pusing di sini belum dapat lagi. Emang sulit banget ya orderan. Nyanyi lah, nyanyi juga nyanyi apa, gue bingung. Orderan belum ada, pusing jadinya, duit belum ada, nyanyi juga gak ada semangatnya nih gue. Pusing banget gue. Astagfirullahaladzim. Mana deh yang order ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bang Apip kemana wae atuh? Kemana wae atuh? Ayo wae keliling kemana-mana. Orderan deh. Gacor tiga nama ya. Apa ada sia gacor lah. Mending gacor mah. Orang mau ditetali di isu. Cicing wae kita tadi. Can aya nu abus-abus orderan isu. Masa? Atuh kok sia mah geus menang loba meureun. Lomba ngider mah. Atuh. Mana kopi teh? Oh, mana cai beras kungkul. Ya, ieu mah tadi geus Ieu aya gorengan anu kamari teh be ya. Masa Allah sedih amat. Atuh sedih orderan eueuh anyep. Gua seru bae nah kumaha ya? Teuing. Keheul aing mah. Itu geus keluar can. Geus di subuh malahan. Di subuh. Heeh. Siang lagi jiwain urang teh tadi oge. Di subuh urang ngider. Ngider ka mana bae. Teuing dari jero-jero mimpi aing teh ngider teh. Bener wae jero mimpi atuh. Atuh urang mah karek udang. Kesal urang ye. Ini kumaha ieu? Teuing Bu. Si kentung mah meunah we bolak-balik. Heuh. Heeh. Nama menggacor di situ lagi. Tunggu mata mah bingung. Anu gacor mah gacor mah cuma anya. Ya, kudu mau bawa ya bingung nanti. Bubu urang teh. Ini kopi atuh. Eueuh kopi mah. Cai mah loba. Cai mah tuh kembung ya ge, cai mulu. Sedek ya gorengan ieu kamari lumayan kene. Kamari sih mah. Ih, enak eta mun saya lengket-lengket. Lumayan teh lengket-lengket. Lengket naon? Kawas mozzarella. Mozzarella apa? Enak eta. Semandi mana ya? Seminggu Seminggu atau mandi? Kudu buka kontrakan tadi bere-bere cai. Pantes wae anyep baturan. Kok tambah kata hadi tuh. Kudu atuh. Mandi ya. Sabar atuh urang di isuk semenang-menang ieu. Sabar atuh kudu sabar. Alhamdulillah. Waduh kemana ya wah Nah amat
menang air di isuk menang-menang. Alhamdulillah, nanti lah. Menang saha di. Makanya, sing sabar. Ngebit mandi heula. Kurang isuk-isuk di dia mana menang. Mandi, poho. Ya. Anjing. Oh, kurang numpang lah ya. Bodoh lah. Yuk, sing sabar we duluan. Ini gorengannya bawa mau gorengannya. Bunga, gorengan basi lah. Ilmu sarelana eta. Ya, Lumayan. numpang lah. Sing sabar, lo cerik. Nah, anjing lah. Yuk, Assalamualaikum. Oh, sholat lah. Yuk. Aing malah. Udah mau uswa aja kan tadi. Bang Api menang mah. Udah waktu menang wae. Oh. Kira menang. Lumayan. Ada dah. Lumayan. Cicing di dia. Bang Api tuh menang-menang. Kameramen nu nyuruh. Ya. Ulah kemana-mana. Oke, siap. Kumaha saja pas. Oke, cek kameramen. Tong kemana-mana. Ya. Standby terus di Rusin Project. Oke. Jangan lupa like, share, and subscribe kata Pak Ustadz. Assalamualaikum.